Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Même si je suis milliardaire, c'est pour ça moi je vais partager pour les gens cadeau, l'argent cadeau, jamais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et je dis bonsoir à tous les abonnés de notre page. Mbalma Slamé, on va ouvrir Fouanougula, voilà. Bon, c'est la voix de Maître Badra Ali, Badini, dit Sabali Kain. D'accord, nous avons à la tour Badoye comme on a dauma tourné Oulaina. Parce que m'a fait un abonné Beka Lafia, m'a fait Beka Lafia, Beka Lafia, Inch'Allah. Ni à la tour doye, nyalo ma chama mimbe si Facebook sans fait, ou ya yende la kabla, mais ma songa fouille fois quand. Voilà. Donc, à la tour mindo, kalo be kawake mesoro, kalo be la jelen kawake mesoro, Inch'Allah, on a la kadjen. Ou à la tour li. Y'en a mis droit, ketchuko lamba, y'en a fait, ay abonné chaîne quand on débat nous sonja, ayaka mou bla be abonné, wala sa beka sika nafa. Qui to ici dalay. Ma y'en a fait, akana y'en a de, ay notification like na abonné na ay notification like. Mbaudili aka video partager parce que mami numbe no islamé o no tanga ko inkalama ko seka uyere na fa nanga video yi bashite ni barabe ke choko jume abna ya seben be duguma ko ma ashe intaj alu fi khatim ma ha sadaqat me fema foyi obi mo bali ka baran ke parce que itanye do fenyu malika nga ke fenyu ma iti seka bon foyi nyaaye bashite mana benye foyi na la ka jen ko nango yara ni islamé ya bonya ko so d'abord abana nogo shi nyini nogo shi min jara yalo nogo shi jalambe awsan ba fere logora keme fla fla ibita kile sa ibina jen ka ke fina ka mugubo ibe soro ka ma il warda nyini anisa afurana iba noni ni nashini dabani fina ne nogo shi mugu fimani me kana beke ibe mugu ndoni bla ibina wa fla fla buru bie nyini ibina kawatim ni chaka la yasta kilifana home flene kawatim flene iba chi wa fla fla buru bie kan et puis ibe soro sisa ngamuke ibe soro sisa ka nogo shi mugu ni ndoni ta kabla kawatim ni chemanchelala la wa soro yi wa keme seba kono rabbi habli miata alafan kabla salasina ayamin ni yo bla kono ka bant mamana mena ibi soro sisan ka no shimugu ndoni bla kono ka ke sebende ka bla iku ni yo bla iku na tuma mena ibi soro ka muke ibi soro sisa ka anashi fana bo kawatim ni ba nashi bo ibi saka la ya stakil fana sebe shen dami ja ibi kawatim ni chika faraka shen kile na ka di al ni man nashi bo ibi kawatim ni kono iba nashi bo ibe soro sina ibi wa keme do akono nganyana ibe na muke sisa ibi jila ja chogo bela jelena ibe wurdi damne teliman ibina muke lon folo ibina wurdi la yani ibina ya kana abudu shen keme ni yo wurdi ka bant mamana ibe soro sanka la ya staklifana hum wurdi wakili ani keme ani tan kile o lon dugu sagwe ni klara urat mana ibe soro ka wa ya kana sta inun wurdi shen keme ni klara ura ibe ya jawadu wurdi wakilin keme tan kile ki yeshin koron fe ka wurdi klebe fe ya jawadu wakilin keme tan kile ka wurdi kini bolon fe wakilin keme tan duru ka wurdi numa ya fan fe wakilin keme tan kile shini ibn adam ne tuguni ya kana abudu shen keme alele ba daile alele mifta o zikriye ibi ya kana abudu fo shen keme ibi la yastaklin fana fo shen wa fulani keme fulani mugan fula ibn aklat mamna ibi soroka wa ya kana sta'inun fo shen keme ibi soroka ya jawadu wurdi wakilin keme tan kelengelen fanani befe dien shirkin nani befe ni klara adugusage ba ke wa saban keme saban bi saban saba abeke tene fiuru mejir fo kata se kletanan loma alebe ben wa tan alima masha Allah femin to be nyagami nyole foy aw nyene asaraka ye muye saraka fana ma sebe ya la menga saraka di bala asaraka de muye ibina dumuni ne tebi chama me adumuni ni ibake tasa tan abala meka nyenyi na nyira ma fo français ra me we hakili de iba dumuni ke ibi dumuni min to ibake tasa tanye iba kala mo ni nyonche obesiki ka du nala sonama itenni misha kalote safio o wa kemen dafani ibo soro kalo be ibisika ke farafin kalo be ibisika ke klitandron abara klitane inshallah anafla joko folo alam nasra fatia ko fe alam nasra shen binani kele joko fulana izaja anasurla shen binani anikele ni salam la ibisoro ka bara damne ni mami ya barala ka jabi kaw salamu alaikum